Ya rokoto rewa nama tu bolata. Ta coba-coba gare lega ya rosi pak macecengi ko watakaleta. Vega yasen mak dan nuari agaganda tawi. Ya rojolo. Kenapa? Karena inilah sifat yang paling sulit untuk kita pisahkan dalam diri kita. Magi namega tau masa samangkaga. Magi namega tau malaga. Nasaba waramparang melok na punangin anu na tawi. Yang kedua, narek kota dengi ya rosi pak macecenge. Biasanya tu si tadengan si pak maseke. Yakot paja di macecet tawi, pajatoni tu maseke. Magi nang kato maseke, pak itu to maseke mesti maceceng. Yakot kato maseke pasti parelau. Yako kato parelo pasti maseke magi nasabade nang kanisi tataya dua sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhdara lana fi hadhil khalaqah li dzikri maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-raufur rahim bil ummah wa ashabihi wa azwajihi wal itra wa ansarihi ila qiyamis sa'ad. Amma ba'd. Sininna toma-toma lebih dan niasil surah lebih yang kewil yang masih Allah Ta'ala. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Matiru Hulu, yang kami hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Matiru Hulu, yang kami hormati Bapak anggota Dewan yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panandrang, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, melo dampak Bapak Ibu edena turun utapu kita sedi-sedi. Insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Maka memang seluruh panitia, pengurus masjid Al-Jabbar War-Rahman, serta ibu-ibu majelis ta'lim yang sempat hadir. Ya pokok ibu-ibu majelis ta'lim mesti tepuh apa anda modeni bisa kita tei paham kadang kewajib persatuan nah jadi mesti tepuh. Insya Allah hadir dan kumpul kita di sini bukan hanya sekedar memeriahkan, bukan hanya sekedar bertatap muka, tapi tomailo si sompus si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna toma-toma lebih kinanya sila surah lebih yang kewir yang masih Allah Ta'ala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeronai tamata ang kaki pada madepungan yeronai tewe pakita si pakarwaki si pakaryo si pakarenu. Tapi pada hakikatnya
sitongan nareko arwah-arwah semi melo yakatai. Apa bedanya kumpul kita di sini dengan di tempat yang lain? Nareko telomi pada yakatai, siaga tomi rot telo ko melo itiwi rewa bolai. Dibandingkan tadi disebutkan ada yang sampai menyumbang 10 rak. Tapi agak paling akatana, ternyata untuk bersambung dengan Rasulullah tidak cukup hanya dengan menceritakan riwayatnya. Kotomelo si sompus si bawa nabita de agana nareko melo mi ibicara nabita. Nareko tomelo si ajepui si bawa fuang Allah Ta'ala, itu tidak cukup hanya dengan berceramah, mendengarkan ceramah kiri kanan. Dengan mendengarkan kisah Nabi Musa itu tidak mampu menolong kita untuk ketemu Allah. Dengan mendengarkan keluh kesah Nabi Adam itu juga tidak mampu membantu kita untuk ketemu dengan Allah. Bahkan dengan menceritakan riwayat Rasulullah itu juga tidak mampu. Denulek pasti sompu kisi bawa Nabi ta. Pekoke paling Nabi Musa ia mani nangaku sebagai tomatape. Selama ini dilantik sebagai nabi, diutus oleh Allah. Tapi Nabi Musa masih ragu. Sampai-sampai Nabi Musa aga nagorang alena pangulutan Nabi Musa epua melo kami taki. Maka Allah bertajalli melalui gunung, maka hancurlah gunung. Pinsangnya Nabi Musa sisan na talinga aga nasen epuang saisaka to matappa. Ye mani na matappa Nabi Musa pura mani pinsang nasaba hancur ibulu edenul lemit fung latana. Nabi ta ipameraje sampai pada Sidratil Muntaha. Aga ya robatuan na Sidratil Muntaha. Sidrah itu penghujung, muntaha itu kesadaran. Yemani na talinga nabita ketika sampai di Sidratil Muntaha, magi ternyata Nabi tak tulisi sompus si bawah Allah Ta'ala, tapi karena ada sifat basyariah yang menutupi gangkanna yemani na panading itongat-tongan Nabi tak ipameraja mani. Dan inilah kehadiran kita di sini. Fakutan aku yulli mugab patadeng yero sifat basyariah yang ada dalam diri kita sekarang. Pegaya sesifat basyariah, sifat rupa tahu. Pegaya sesifat rupa tahu, ye manan nanay tay mata neng kalinga da culi nolan nete nawanawa yana tunakwada tawe hasan nuru Muhammad. Terkadang kita dibatasi oleh Nur Muhammad, padahal narekopura Nur Muhammad pa ang kamo pamelo icapai ya senge Ahmad. Narekopura Ahmad ang kamo pamelo icapai ya senge Ruhullah. Ruh Allah itu belum zatnya Allah. Jadi malampe mo pa yoro Allah langange. Magi na mega de na latu pape japun na riseserajan na fung Allah Ta'ala. Nasaba terkadang kita terbatas oleh Nur Muhammad. Pegayasan Nur Muhammad ye manan na itamata ko cammi mana miye camming pegayasa camming cayana minabitayita melok minapita fo ngalatala makada engkaya sepuang keberadaan alam ini engkana ye masigi situngan na cammin na mi fo ngalatala camin na minabita sehingga yero melo icape ro pekoge yulle liwang ye caminge pekoge carana iliwa caminge
ilega iyolo sipa rupa tau ya naro melo ipalesang pegayasang ipatadeng sipa rupa tau sipa macecenge pak sipa rupa tau pegayasa maceceng namo anun na tawe na China ito manasani anun na tawe na China isi tanya apun nana matu itu paromelo na lalung. Makanya Rasulullah itu mengajarkan satu sifat namanya fakir. Ya Nabi tadena kasih asi, tapi tuli napa guru alena tuwo kasih asi. Bahkan engkase di padongan na nabita. Kira-kira ko utap puangi ko padongan na nabita de gaga melo malay. Yaro idi tawe ko desa pananrang ko ipaguro ki padungan na nabita melo mo ki tarimay melo ki mana maselan melo ki ga upaguro set di paduangan de na wajar rampe nabita agero makade nabita Allahumma ja'alni mimma sakin puang tapancaji kak tau kasih asi magi lomoki alena topa makada melo wa amitna ma'al masakin puang tapamate kak sibawa tau kasih asim tapatuo kak rigok engkaku kasih asi tapamate kak sibawa tau kasih asi. Padahal Nabi tadena kasih asi. Tapi kenapa Rasulullah ingin belajar untuk fakir melo kina pak guru manang nasaba degaga halangi antara idi si bawa fongalatala sangadina waramparata melo kina pak guru fongalatala lega iyaro apun na punangeta dega gawan dilawai wito canti esiruntu sebawa pongalatala sangadina cantik na magi dena to masam pajan loro apa angki cantik na lolo amma badda soli pole rimangkah magi deta nono masigi ipung ngaji taro yolo botingnya angkah maga memang angka jelen sama mata puri pake degaga halangi wi pejabat esiruntuk si bawa pongalatala sangadina pangkat napa makanya Rasulullah mengajarkan kita pekogi yulle legai ruapun nangeta salah satu diantaranya sifat-sifat basyariah. Kenapa dengan sifat basyariah kita tidak mampu melihat kekuasaan Allah dena yulle mita kuasaan na pongalatala nabita ipalalang pole Masjidil Haram letu ri Masjidil Aqsa ri Palestina agana sa pongalatala linuriyahu min ayatina ipitangi tanra-tanra akwasangan nabita ipitang tanra-tanra akwasangan artinya nabita de naitai ipitamman ko pongalatala wattumna menre risidratil muntaha maka dan itu fongalatala laqad ra'ahu nazlatan ukhra Rasulullah melihat bentuk asli di waktu yang lain Rasulullah melihat alena na mitai dena na ipitang magi na naitai nabita nasaba deni gaga yaro sipa basyariah deni gaga yaro sipa rupa tawi. Makanya sungguh tidaklah cukup menceritakan kisah Rasulullah ketika kita ingin hanya sekedar menceritakan akhlaknya. Magami pale napitangi ampe kedona nabita supaya angka matayule maka cueri maka dayero nabita narampe lalan na barasan jewe tawadu rendah hati nabita syadidul haya matan resiri nabita matan resiri yaro nabita
nasabak tandrengan nasirina nabita nairing angi wajumna mompo bitina macalla rufanna nabita na taro siri nairing angin wajumna mompo bitina macalla rufanna nabita na taro siri nabita burane bitina bawa mumpo macalla rufanna na taro siri ya to si anak tak mako kwe sai makunrai fopanna na mumpo macawa mopi jangan kapopanna wajunna yaro na pake pede ima becu pede na poci pake wajunna andrinna na pake koloki ko gau ko tudangi colong yaro lakke na romondri na palele na gatta ama na gattangi na waju becu metu mo pake gangkanna mega wita waju mako kwe pae malampe ni ro waju latu ajena tapi sisan na jokai sapilalo si latu popanna itanga imatu na tumadosa dena itanga inawanaway namun stase na solang ito. Kenapa? Karena orang Yahudi menjajah kita melalui fashion, pakaian. Ini fashion. Bukan hanya itu, orang Yahudi menjajah kita melalui food, makanan. Ya ro Andre mako kue sini COD mani. Engkani sosis, Kentucky, isapa ni mako kue bepa pisang hijau, burungku dia nagaga. Kenapa? Karena kita ini sudah melalui dijajah melalui makanan. Dan yang paling parah, agero teknologi HP. Malah ada ni roh HP maka sola maku. Engkau motoro gunana, tapi samana megangnya kasolangan nari sesena anak-anak. Makanya ibu-ibu taparesa-paresa roh HP na nata, bapak-bapak taparesa-paresa HP na Indo na. Iya nangka ibu-ibu na siya masarang HP na hati-hati. Ya kotanya belanja online taparesa ibu-ibu makotor taparesa ba HP na bapak biasa tu koro asa burani si sana yakai ba makunray cantik palelisa na. Kenapa? HP desi na telepon sini game desi gaga game ni semana kejadiannya saliwang napakaluarga na din napahay. Kenapa? Karena kita ini sudah diracuni, dijajah oleh Yahudi pak. Aga akatana Yahudi melok kina jajah nasabak melok kina pabelai boleh ko salenge. Maka da Yahudi tarotoni salang agama na tawe ko desa panandrang nareko pangkau kena deto na si cocok si bawa salang apa bendenge melok ipasui salenge boleh ko desa panandrang nala mate. Mereka rela mati ketika disuruh meninggalkan agamanya. Tapi apa kata orang Yahudi? Maka dia Yahudi ewe tarotoni salah KTP na narekotannya to salah pangko kana. Sila suruh melebih kena niat untuk melebih yang kiri masih Allah. Makanya semangat inilah yang ingin kita bangun melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajiro nabi taro agamata agi na melo ijama engkamana tu sunnah na nabita napaki melok matinro ang kapaduangan na bunga pasadiki ang kapaduangan na
to tama wesewe ang kapaduangan na, to macaming ang kapaduangan na. Untuk agay rasul-sunna na nabita, madosa ki gana rekodeto ma bismillah na pamanre. Deto madosa. Cuma masiri ki matu ko yolono ko ngalatan. Upan na ipalapa iya rasulna sunnana nabita boleh ko ato tungatta majapun na mapatuki asisumpungatta antara ini si bawa nabita engkai aga-aga na ita matapay waramparata ko boleh caming ye manan na yewe agagay na sabak caming ide na paja marenggarak ko nabita dena pa jama salawat ko nabita maka de onna ale na pa desa dena dan daw silampae rilalan na wanua desa pananrang sangadin na ang kapakutanana ko ngalatala ko pa desa. Artinya apa? Ye manan na winruri pancajin na ko ngalatala ko kamput tae masalawat mana tu apa engke cahaya nabita koro. Makanya inilah yang ingin kita hidupkan, sunnah-sunnah Rasulullah barako amengi ajana yewe bunga-bunga yewe masalawat napa ini de jakam mana mandre ki nandre mandre ki bepa masalawat ibepa napa to mandre de nasalawat bepewe marenggarak ko fuang alatala na patoman rede na renggarak yena tuguna na sunna na nabita melo ipatuo barako amengi ajak na to masaras si bawa nabita karena inilah pertanggungjawabannya yena matu pakutanana pa pakutanaku yeru iri pak galunge na rekotomelo jama galuta masalawak mo kiga mak bismillah mau kiga tandang pengakak kenapa yeroga lutta roma salawat tu ase coko masalawat tu dena ke daun na itu asewe sangadina angka salawat alangka ganjilnya masalawat galunge masalawat asewe napa pak galunge dena salawat alangkah ganjilnya to metu aku ibu-ibu ko manasuki mak bismillah mo kiga deto namo manasu deto na bismillah aja na to mabela memotong kuku matoba kanuku majenne mo kiga komeloki matoba kanuku majenne kiga deto enna jano tandang pengakamaraja kenapa magiro agamata agi agina melo ipego ajenne kiolo untuk aga betuan na yaro wudu aron na anak pesantren yaro MC tama bahasa ramanang kira-kira ko makutana ka aga betuan na wudu wejenne inilah yang orang pahami wudu wejenne padahal ya roya senge wudu berasal dari bahasa Arab namanya wada agaya sewada berpisah jadi roda wudu ro berasal dari bahasa Arab artinya wada maka dia itu tahu haji wada haji perpisahan. Kenapa wudu ini wada'a majenne dikatakan wada'a melo ya biangi melo ipasarang sipa-sipa yang kewatak kaleta nareko masarani ya rosipa rupa tawe ya naromatu tomase di sibawa pengalatan denulle maset di tawe sibawa pengalatala nareko angkamo pisipa rupa tau natulina tiwi sila suruh malabik kananya atau malabik yang kaya maseri fuang Allah Ta'ala makanya nareko macarame tahu hikmah maulid itu berbicara tentang akhlak Rasulullah untuk aga supaya tabiangi seisa ya sifat-sifat linoe
Magi na makanjak batik bagena pentingnya supaya nacaki panitia tak maka cecengi. Maka dah engka gaji barakat engka. Alena Imam Syafi'i pernah menyebutkan narampelena pengeluta Imam Syafi'i. Maka dah nigi tahu ibacangan ibarasanji, ibacangan maulid, makanan yang ada di depannya atau uang, apakah itu uang logam atau uang kertas, pura ibacangan maulid ya roh agagae ipasi campur isi bawa agagata ko boleh majapunna ipalepe iya tu tahu boleh ko sifa akasia singan. Ada uang kertas kita pegang sekarang itiwin nono masigie ya sidak kangi saisa iparikan totoy saisa pura mamulu tawe ya rodui taro itiwi rewe ko boleh ipasi campur ya rodui ko boleh we. Maka Imam Syafi'i ipalappe ipole ko sipa akasia singenge de na melok capu itu agak sangadina angka patamban. Ini Imam Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab I'anautut Talibin. Jadi dena sembarang. Sila suruh melebih kena niat teman-teman lebih yang kewir yang masih rifung Allah Ta'ala. Bahkan narampe alena panguluta Umar bin Khattab ini persoalan makanan. Barang siapa yang mengadakan maulid alena nasabari na ibaca maulid mapanono andre mandre tawe koro onrongi si bawah agana sepanguluta Umar bin Khattab faqad ahyal Islam yana tu tau matui wisallang ni gaya sa tau matui wisallang para syuhada, para orang-orang solih. Jadi idi madodododongnya amalata makura-kurangnya sampajata yana tu toriolo tak nak gangkau lenging kahadere nareko angka ada punga mamuli makwe. Kenapa? Nasabah pahalanya luar biasa, keutamanya luar biasa. Bahkan toriolota taruh capu warampara nareko amulukan namo nabita. Sila suruh malabikin niya tomato malabiki yang kewir yang masih rifong Allah Ta'ala. Narimakwan na narito untuk yamanang yang hadir tomato aku yamanang tadap pengakamaraja. Salah satu hikmah yang akan kita petik ya rokotorewa nama tu bolata ta coba-coba gare lega ya rosipak macecengi ko watakaleta vegayasen mak dan nuari agaganda tawi ya rojolo. Kenapa? Karena inilah sifat yang paling sulit untuk kita pisahkan dalam diri kita. Magi na mega tau masa samangkaga magi na mega tau malaga nasaba waramparang melok na punangin anu na tawi magi ang kato balibola de na sewa ada gara-gara tanah si jaka bawa de sina sewa ada gara-gara solonga bawang waktu pabosiwi solonga mapangewang de na sewa ada matau matimo solonga ro bawang magi demo sewa ada yan marejo. Kenapa? Karena engka sifat maceceng. Yang kedua nareko tadeng iro sifat macecengnya biasanya tu si tadengan ni sifat maseke yakot paja di macecet tawe pajatoni tu maseke magi nang kato maseke payato to maseke mesti maceceng. Yako kato maseke pasti parelaw. Yako kato parelo pasti maseke. Magi nasaba denang kanisi tataya dua sifat. Kenapa? Nasaba melo ya punanya agagay. Jadi ro paku tanaku makukwe bapak ibu. Ya ro agagat tayolo taro kira-kira makukwe melo mopi ga mapunangi. Melo mopi mapunangi.
Yarot taloy olotar melok ki mapunangi. Mana masalah? Maginalaga panitia si bawa jamaah na nasabak melo na punangnya gagan. Benenge ye manan na idi ang kahadere kwe ang kaistila lego sto si palalo nang kaje tu adan na pangalatala de na mung kisilesera dalle na se di rupa tau de na mung kisilesera papetoto na reko dalle musti lolongan mabere ko se di na parewa ko pangalatala pitu yaro pitu ewe mata keseratu yukaridullah kardan hasanan fayudai falahu adafan kasir yaro pangalatala na reko ale na makinreng de nang kanapasisala jan Cina musti malapi-lapi pasele na pakamajana yaro papinreng na ang kamasigita de na tepu yakin ka tope matepu ni kenapa saya bisa yakin siaga anggota dewan angka siaga pajaba angka tas sisa tak mo sameng angka hadir kwe tanya pa yaro saliwa ko barugair tepu masih kita magi pala na masusah na sabak tuliya pun nangimo piagagata padahal namutoni ya pun nangi agagata yewenni na rekomate ki baja musti isalay pakutan aku ang kagamuli jaming alena kwe na itamo pamatan na sobaja. Adakah yang bisa jamin kehadiran kita di sini maka itamo pamatan na sobaja? Degagap pak. Lalu kenapa kita sampai mengumpulkan harta dan memiliki alhaqumut takatsur hatta surtumul maqabir? Maka dari Allah Ta'ala pada pungimi waram-param muruntuk mutumatu kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun mupaham mutumatu betuangan na mupaham mutumatu yaitu waram-paramu muasang ngiromake guna risesemu ternyata pelek koto mate de gaga angke na mu bangung ibolamu sisa mutomate mapangewami anak imundri. Kenapa? Nasaba iye naruwaram parangnya pak pasaraki si bawa nabita. Makanya rewa kapai mang lisu kapai memaperenggarang. Sungguh menceritakan kisah Nabi Musa tidak mampu menolong kita. Menceritakan riwayat Rasulullah juga tidak mampu menolong kita. Pekogi pale yaro atita rota parakai tapasi sompus si bawa nabita. Degaga agaga ipegau sangadinna engka asanna nabita irampe. Degaga agaga ipa mulai sangadinna engka asanna pungalatala na sabah iya metuwad di si sompu. Watakaleta ipa baju masoli ta dampeng ka melo mi buru mancajitana. Waramparan tak melok mana mi isalai. Siaga mi angke na wajutai yang liau masoli. Sementara yang ada pakaian kita ini hanyalah kita harapkan pujian terhadap orang lain. Tadang pengakamarajan katupasan na nabita. Nigi tahu pakai set di sewa-sewa pegok set di pangkau keng na melok mi ifo jiri padan na rupa tahu mancajitan rai dena napahangi puanna. Magi ta pake wajud tayen nonno masigi ekkoy makokkoy nasabak masiri ki angke pacama masiri ki melo yang kapadan ramil terkadang to melo masam pajak ko bulay ye matoro daster ipake mapangaja bahale ipake masam pajak biasa kimita bu ya matoro daster na napake matinro, ya matoro napake mapangaja balebolu, ya matoro napake masampajang, pura masampajang, ya siro napake nono garu angas sonna. Biasa kimita. Sisan na angke pacama ko bolana, angke padesa ko bolana na selewa junero makanjay. Kenapa? Karena terkadang segala amal kita masih memiliki tendensi manusia. Amalata
melok mi ipoji yako angka tau mi tay khusyuk bate nama sempajang sisan na calale na ko boleh nabala mani magi nasaba amala tak gatungi ko pada tarupa tau kira-kira ta paris segarepai kumakur bate ta makamala si kira-kira amala aga melok tatarima matu ko sermundina ko ngalatala tigay amala ta melok tatarima ko yolona ko ngalatala puang angkaro amala na pasidakaku waktu na mamulu tawe makaday po ang alatala amala aga yan na mumutaro malopo ko ante mo pa melo ko yasa tosogi puang angkaro pasidakaku tama ko sumbangan na masigi makada amala aga yan na mumasumbang ko masigi pa melo ko itondo puang angkaro utulong ni balibola ako yan na mumutulo balibola mo apa tuli alena para kenga ko yaro sampunguro palamuro makade po ang alatala de gaga si kaliche apunamur ya sorimundrin na po ang alatala nasa batung ke amala mo yaro atim mo mapasandre ko ripadang mo rupataw jadi tadang pengakamaraja jangan aja atau mabela panitia ewe lagi panitia peringatan maulid kira-kira yaro amala tak koe nasaba idi murusuk manang yeto egaiwe ang kamoga romato yulit tarima ko yolona po ngalatan deto gana parewa ka kifo ngalatala makadahe panitia yan namo muator ipa to ega melo ko ya sa makanja acaram ang kaganang kasi tungat-tungan na mapatching yaro atita makadaepwa yako mate kaya na amalaku kasi namuto ni chedde na rekomandan lungamoy sila sur malabik ka na niya tomato malabik yang kerya maseri kong alatala narimakwan na narito Bapak Ibu maulid bukan hanya sekadar meramaikan maulid bukan hanya sekadar merayakan aga pale tak guru yolo si sompus si bawa nabita de nulle si somput tawe si bawa nabita nareko angka yaro si pak macecenge de nulle si somput tawe si bawa nabita nareko angka yaro si pak maseke de nulle si somput tawe si bawa nabita nareko yaro atita melo mopi ipoji ko pada tarupa tahu jadi yaro yolo melo talaga apa namotoni wani ki mamulu tau ki mamulu nareko yaro de na ilagap pacapung ko sobawan kenapa nasabaya din na melo terdengi terkadang talinga ki ako ilalam masigi sisan na rewa imako masih makanja yang kalinga cara maewe sisan na rewa na carita siya na sidapena maka dademi tayo sidape mo yung memperobowon na napake demi tayo sidape mo yalay ni se di melo mo pa dua na cerita si tawe ini sering saya katakan Pak tadang pengakamaraja de gaga tak nilai tawe ritujunna atina de gaga tak nilai tawe ritujunna atina kenapa narekomelo kima bicara ati makita ilalang itawe aleta na taita atita na taita ajalalo taita atin na tawe. Kenapa? Karena penilaianmu terhadap orang lain itu hanyalah prasangka. Denan na sa tungangana. Maka dana kalasyaka kapayano, marechu kapayano, pabalik kapayano. Akita ilalaki, tanya to gay di pabalik. Tanya to gay di makalasi. Tanya to gay di marechu. Yang kumakita la ilalaki de nagasalana pa atita idi mimiseng si babong alatan tapi nare kumakita sa liwat ki magarambaki musti magarambaki agaya sa magarambang namutan niya tongan na taputoni yano ka pa malay yano ka pa macarita padahal ano din ako sila sur malabik ka na niya malabik yang kernya maseri kong alatala yang terakhir melo palatu kaki yang terakhir
Kumakada kita terakhir pacapuran itu menyama-nyama itu dange mage bu cakarudo nih depa jaro cakarudo tin robawan nih melo dampeka jaro sadak kurogasi capu nih ini sudah lebih nih 20 mamulu tutu. Alhamdulillah baru 3 hari kemarin naptu salain na rumah sakit. Jadi masuk kapal rumah sakit mamulu sikat. Jadi melo dampeka. Kenapa? Yang tadinya niat saya ingin membatalkan tapi nahurannu kasih alena panitia ewe alhamdulillah. Wapareng itu nih ha. Kemarin tanggal 1 di Marawi terpaksa saya batalkan Pak Pangkamopi impus Silasuro malabik na niya atau malabik yang keri maseri kong Allah Ta'ala. Jadi tadang pengaka narikuyaro bicara ku de na manasah de na mabas sa tangkalinga tadang pengaka insya Allah halus umut batuan na. Yang terakhir maka dan itu pancar sama terakhir biasa menyaman-nyaman itu tudange pacapuran nih ya rona binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulinalora kifu ngala ta'ala si sompus si bawa nabita nasabak pada hakikatnya ya rona binta denang katomas sarang jadi ya rona binta tu denang kan atau mas sarang bahkan angkat ayat na po Allah Ta'ala fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun betuangan na ayat fazkuruni azkurkum enggaraka wenggaratoko sikiriki ka usikiriki ko narampe andre guru tapat tasawufu ternyata yewe ayat fazkuruni azkurkum nareko matonga-tonga ki zikiri ki ropo ngala ta'ala ako piro monro matu talinga ki makada awe ya ropo ngala ta'ala sitongan na namutoni de na yenggarang namutoni de na yisikiri ki tataki nenggarang jauh sebelum kita mengingat Allah huang ngala ta'ala ni sememen ni nenggarang memen ni jauh sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah riolodena panato mas salawat ko nabita ya ro nabita nello do memang ni salama idi memang to ni haru patawi melo mabela nabita gangka cappa atungan na de na pajam melo duangan ni ummah na salama namutoni din to masalawa ko nabita nareko umma muki ko nabita musti nagalaki parello dua salama ko nabita namutoni de to masikri ko fo Allah Ta'ala yero ko Allah Ta'ala tataki malada nenggara makanya isikiri kipi matu maka sipi parenggarangin apa kita linga maka dewi yero ko ngala ta'ala de pale nang kana mabela idi to mi haru patawe melo mabela agat tiwi ki mabela ko ngala ta'ala engka rilalawata kale na tawe yasange hawa nafsu yasange hawa keinginan cinna jadi nareko angkamo piyero cinnai musti si tataki si bawah ngala ta'ala jadi nareko angkamo pita cinnai bu musti si tataki si bawah ngala ta'ala bapak-bapak nareko angka na cinnai bapak dena iwereng dena talinga tu yako ele ni nangka bapak macai de sama kadaga je tu sabana na macai magi ang kato na chinaw na wan ni de na iwere pa yato pala bura de ko de na ipalaba china na chifolo mani uta na makan rin itu bahaya na tuburan itu makunre makotoro par yako ang kamakun ray
talle manna sunna nanoko masaringi mandan nasi masasa isi abu sati munna sasana angkana cinna tu dena iwere. Apa yang membuat orang marah? Karena ada keinginan yang tidak tercapai. Apa yang membuat orang kecewa? Karena ada keinginan yang tidak tercapai. Maka dan reguro tak Haji Abdurrahman ambo dalle si di mo tu bawang bo narik komelo ko lolongan asan nangan nalino peko gibate mumulle mewa cinna dega aga makasolang itu sangadina cinna dega aga pasarang itu malibinewe sangadina angka cinna na de nalolongan dega aga masussa tiwi masussa anana sangadina angka cinna pakutanana tasanda yaleta makukwe aga pada ta cinnai Yenaro melo yewa. Seorang pejabat yang menginginkan jabatan mesti kakuatin nero maka da melo kamakwe. Seorang yang kaya memiliki perencanaan tersendiri untuk usahanya mesti engka cinnana gor. Se dito matua mi melo mi tanah na madeceng mompo cinnana kuatin na na dega maka sola sangadin na yaro cinna kenapa nasaba engkana cinna riwata kalena rupa tawe gangkanna na lupai witawe elona pongalatan rencana na mimelo ipajaji cinna na mimelo ipatuju gangkanna na lupai cinna na pongalatan sehingga apa yang terjadi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril mukantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwam capana ayae dalika mataul hayati dunya ye mana tu cinna mu tu belo-belo lino mana mi sedi makun rai melok macanti ita kolakai sedi burane melok magaratta ita ko benena Cina mana? Degaga maka sola sangadin itu Cina. Mage na tulimanan na ibu nasaba megalada na Cina. Makanya jata heran pak. Amegangan na Cina na makun raye maka dan itu acai. Lebih masih itu macua makun raye na iya buran. Magi nasaba lebih mega Cina na makun raye na iya buran ni. Taitan Eriolo napi kelas 5 SD anak sekolai ibu bene ni ko gurun na kelas 5 SD ibu tinggi ni ko gurun na itagare mako kwe pada cuana gurun na si babenen padahal selisih puluhan tahun magi nasaba lebih masih jai macua makun raya na yaburan makoko ananae napi makulia si kelas na melok na bubene napi 30 purana boting dena na sa pasilengi tega benena tega nenena magi nasaba masih jatuh maco makun rai kenapa? Karena keinginannya yang banyak tabukti kagare tasuro gare lakay tano pasay malibale bale tomi tunalli na rewa tapi tacoba gare bene tanon no pasay suro no pasay malibale ay tanya bale minalli na mo daster ka to machwe ang kana banda karing siang na mali si banda karing malam ang kasi MS glon na mali si MSI Unilever wisata tu ya pak bene kumakun reto kenapa? Karena keinginan itu padahal tak dampeng ke bapak ibu yang ko umur tak 40 tahun namu benda agak tak pakai pacapuang kosong tetap makan pucang goreng benda pipa mani cocok ya tu nama benda agak terpakai magi acuangan nama solang
Ya ko de mamatamu tawaki de na paja pekogi angka jeto na paguro na bitay meloki cantik meloki maka de na bitay ro ko to pura chamme pakanjang kiro padu ngata agay baca narampe na bitari lalana hadis na alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura. Yari baca na inapa ilebo ni capa lila kanukutta na inapa yasabuan ni ko yamanan na landro ale. Kenapa kuku? Karena semua kuku itu mulus. Yaro kanukue mulus maneng kecuali kanuku na pagalungi. Yena kanukutta gemme edena melo buru nandretana. Makanya kuku dan rambut itu awet. Ya narna paguruan andre gurunta maka da angka tu hadis na nabi ta ibaca ko to pura chamme alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura. Ya naru ibaca aja na malampe lada pak bacaan la to ibaca. Angkata tu pak bacaan la to kuryono. Komelo ichamme aga na baca. We pole ri Makkah jenne pole ri Madinah we na Muhammad ucamme tamate takku macua ku malolo pulana barakala ilaha illallah kum fayakun lampe pabacaan ya nari baca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura tapalani depa we katalu ni sa diulangi depa na apalah makunru-kunru tuh cedek kue engkar siaran langsung Susya FM anonto bawan ni matu ke Facebook ya narot baca. Kemudian yang kedua engka pakai salama napa guruan nabita aga napa guruan nabita narekotomelo matinro Fatima aja lalu lupai melo dua ngamana ngisinin na rupa tahun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya rupa sapu palawak pakai salama. Kenapa? Dena to matinro nareko de namanya memana pakitan atau wemi taki engka gatau maja pakitan nareko yello duanga salama engka gatau maja pakitan nareko yello ada yello duanga ngi melo adam pakopong alatala de gaga makanya ajak na to matinro nareko de nama kanja mana pakitan atau wemi taki pekogi carana yello adam pengen itawe ku fuang Allah Ta'ala Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dena gato maseriati mita gitu. Kenapa? Nasabak yello doang ngatawi salama. Makanya yakomelo kita maka maraepa arenggaramu lagi abere salam lagi aja muat tama ulama pesepau tama apa pada mama ni lenrongnya namo mak beresalan na dito ibu mak beresalan mo bapak ikut tama kamarai de Muhammad Rasulullah. Makanya arenggaraki inilah yang kemudian diajarkan Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf narik ko boleh mesu nalesu ko bolana de na matarutama kamarana Pak Abdurrahman bin Auf mate ni mi aku mate ni mi pajatona Abdurrahman bin Auf narik ko lesu mesu boleh bolana natama ko bolana de na tarutama kamarana agak paling napego Abdurrahman bin Auf empat sudut kamarnya apa sudut na bolana na baca ngamanang ayatul kursi waselena
Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya setelah Utsman bin Affan. Tosogi bahkan cauni sogi na beriamana waramparan na nasogi mopi. Kenapa Abdurrahman bin Auf tidak langsung masuk ke rumahnya? Makanya kata hadisan Nabi ta nigi utama bolana nak beresalang assalamualaikum warahmatullah, nak baca surah Al-Ikhlas kul wallahu ekatellu, nak paceri ayatul kursi sisan ipalepe ibole ko sipa akasi asingenge, bahkan baraka na letuk ko yamanan na bali bolana tanya migli se bolana na mo bali bolana makotor. Makanya Abdurrahman bin Auf mengamalkan hadis ini, tanya sisa minabaca ayatul kursi, tapi setiap sudut rumahnya dibacakan ayatul kursi. Apa sudut na bolana na baca ngamanang ayatul kursi. Waselena na bariamana waramparanna, ternyata tette matoy manca jito sogi alena Abdurrahman bin Auf. Yetona tu sabana toriolo tapa orang tua kita dulu noki yaro ayatul kursi, bahkan ada yang fotokopi nadoko ni yaro ujak golaro na pana temple ko yasa na pintuna tadang jangan sampai nataingi cicak koro ni gama dosa, idi gama dosa cicak ka. Pekogi pale tidak usah ditempel, bacakan 4 sudut rumah. Riolodena pada tama bola. Satu kali ayat kursi dibaca 70.000 malaikat yang menaungi. Aku bekapa kali 70.000. Ini ternyata keutamaan ayatul kursi ini ada dijelaskan dalam kitab Hazinatul Asrar, dan inilah yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian engka yaro panguluta Abdurrahman bin Auf wattunna mamusu capu agaga degaga wadi andre telung ngaso telung panidena nang kanandre sahabae. Gangganna Abdurrahman bin Auf memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, engkanan recede ko tendaiwe untuk 1 orang saja ya Rasulullah, ko wadingi idi na engka. Ternyata Rasulullah memanggil pasukannya yang 300 orang. Maka Abdurrahman bin Auf manang katopi mana tawe suron Allah Ta'ala na idi ni wopi. Maka hadir malufu mana na sayaro tapi 300 tau dipanggil masuk ke tenda. Makanan untuk 1 orang Nabi tak sandru na palin na kemana yaro lebih 300 maso mana ngi pasukannya, ternyata dega kekuran na yaro nandir. Yaro jannange pannasunaswe ayan naro tak gurui. Abang kata je itu pannasu-nasu salania. Iya nang kami lo mapa botin na sa ya anu mo bi manasu. Aku alena mo bi tatta iganna. Magi dega mulle manre nanre. Maka de ko je carane ye jannange manasu na dega mulle manre nanre. Ternyata yita batena manasu na sa kasi unasu karikil muanre. Sinin na tong manre koro joli-joli manang magiro na san nasun na yano na manyamamosa di yan rin na din na yulule papuray magi nasa basalan niya aga guna na muna mo palen na koro ko de kumatyangi chapu sila suruh malabikan na niya ito malabik yang keri maseri pangalatana. Setelah dikaji nakahaji ro andre guruta, ternyata engka paduangan nabaca nabita ko ilalan na kurang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah.
Yaro na baca nabi tayro na pasandru. Jadi yaro idi tawe ko desa pananrang. Komelo ki pandre matu to holeta ye manenge tabaca ni yaro na pasandru. Insyaallah dia naganda. Aga na baca nabi ta kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratan biiznillah. Yan naruta baca bu, tabala ni. Desi na dehat tu kata apa lah. Ini kode usaha lang kako jus 2 ilalan na kurangi ada di jus 2 atau timpa bani mati roh insyaallah. Nah telusuri andre guru tayena na baca ternyata yetona na baca andre guru tato fandritai ketika guru ta ke Haji Abdurrahman Ambo Dalle na tuanai ulama se-Sulawesi Selatan no biro anak na makadahe paling ina saya tu teng yang kamu apa tulisan na makada anak na capu ni makada guru taja mau apa yang kamu apa sampai 3 kali minut tawewe pala capu tenge magi na tuli mali sa iro cere ulawange. Inilah yang ditelusuri oleh guru Andre guru ternyata alena guru tak Haji Abdurrahman Ambo Dalle ye toro paduangan na baca kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Jadi amalan-amalan ini bukan tidak berdasar engka mana rona pak guruan nabita engka mana hadisna untuk aga supaya si sompuki si bawa nabita upan na lepak ki pole ko sunna-sunna na nabita tadam pengakamaraja masiri ki matu koyolono ko ngalatala. Kenapa? Wadi jaji masalawa i andrewe na paidi takalupa. Wadi jaji masalawa i pakayatta masalawa na paidi takalupa ko nabita. Makanya agi agin na melota jama agi agin na melo tapegaw aja lalo to si tatang si bawa ko ngalatala nan niya surona magi nasaba yemanan na naitamata neng kalinga da chuli no lalete nawanawa camil labba ahadirkan na nabita ko sa dempeta. Jadi dia itu nang kata si tatang camil labba mana yun sinasur malabik ka na niya teman-teman malabik yang kaya masir ko ngalatala narimakuan na narito bapak ibu. Jangan menjadikan maulid hanya sebagai seremonial, tapi tamalaka ngiro ko bola tarutas cede ta cede. Narekomelo ki macai ko anak ta tenggarangi maka danaita kana bita. Melo macai ko lakai ta tenggarangi maka danaita kana bita. Bapak-bapak narekomumpo iro si pak seke maka da seisa na walangi dui balanca beneku. Enggarangi maka danaita kana bita. Tenggarang magada na ita ka nabita na dena to si tatta nabita kumako ni robate ta mapikir magi na tuli iso puduy balanche sa isa nasabatan lupoy magada na ita kinabita magi to si makun ray ko iwereng idui si ko iwere si ko capu nasabatan lupoy magada si bawa ka nabita sehingga pangkau kata wareka data idi mi tumabela ko nabita situngan na nabita dena ka tumasarang. Karena segala yang ada di sekeliling kita masalah mana ko nabitay wadi mo tudak-tudak kicalaleta ko bolata pa pejamkan mata talaga isinin na landro alikasaray na inapa tananunanui takajiwi situngan na yaro si dapeta ang kamana salawa na buada. Biasa tu yang kalinga makadahe magaji na salawak mana masigi na di panatama loro ternyata itu suara air yang bersalawat tanpa kita sadar. Jadi kemana tu salawat? Makanya alamat sia-sia mua narik ko waramparata masalawat na inampad ini dena to masalawat. Sila-sila malabik ka na niya teman-teman malabik yang keri masir kong alatala ada pancapuraku engka salawat napa guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dana rekomelo ko salawaki kan aja lalu mualu pes salawaki nabi-nabi madioloy
nigi tu baca ye salawat na nabi-nabi madioloi we insyaallah ipalappe ipolek ko sipa akasia singengi ipalappe iku polek ko sia mananna rupa-rupanna lasai ilo moyangi sininna urusanna bahkan itambayangi dalena kumaka de puang Allah Ta'ala itambayangi dalena si sale itu narek kumaka de puang Allah Ta'ala ilo moyangi dalena. Beda ketika Allah mengatakan dimudahkan rezekinya dengan ditambahkan rezeki. Kumaka de ilo moyangi dalena berarti makare so panapan kadale. Tapi kumaka de itambayangi dalena dena sila de mapalau na pole dale. Aga salawat na paguruan nabita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Yan naroon tabaca ro korewa ki bekatallu monrinna sampaja parallui mage bu tapala ni desi tapala i anonton ni matu susia FM asalang ang kamo dataan HP taan kamo tutukoro. Saya kira cukup sekian nam magi-magi makeguna lori di manang tadam pengakamaraja nangka engka ada kutap basalah pakai dua tesipa atau pangkau ke tesitinaja nama muarif nato siadam pengang hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq was sa'adah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.